istok i jug Srbije je siromašniji i vidite da je težište, zato kažem očekujem i ovde, takvu pomoć težište u otvaranju pogona, fabrika u posljednje vreme Vladični Han, Surdulica, Vranje, Leskovac i tako dalje. Kažem, očekujem da to bude i ovde. Naše prednosti su u tom smislu što jeste da je u teškoj sada situaciji zbog cene bakra i tako dalje, ali postoji RTB Bor, postoji Đerdap, postoje ogromni kapaciteti energetskog karaktera. Evo imamo i kontakt sa jednom firmom koja hoće da otvara vetropark, veliki vetropark u ovom delu Zaječara i kreće se sa tim, u ovom delu Srbije, kod Zaječara, kreće se sa tim. Tako da to su ono što su neke šanse, svakako ono što je po meni možda još važnije, a to može i na nekom mikroplanu, mogu naši građani sami da započnu svoje biznise i počinje, ali je potrebna sad pomoć. Znate, mi nismo sad u stanju da te ljude podržimo gledano sa aspekta lokalnog budžeta. Razvoj poljoprivrede i turizma, povezano. To je ono što imamo Staru planinu dole, imamo, opet kažem, velike kapacitete ovde za razvoj turizma zbog Felix Romulijane, koje privlači turiste više nego ikad. To je velika stvar za grad Zaječar, pa kad to, znate, uklopite sa poljoprivredom, sa ugostiteljstvom i tako dalje, i to je nešto što donosi značajne prihode u posljednje vreme, svedoci ste toga ovom kraju zbog pre svega stranih turista,